Orara, orara, orara. Amakuru mabi kabisa. Twahoze tuganira ku kiganiro cyatambutse, twaganiye kuri Martin Odegaard tumuganiraho tuvuga tuti ibyumweru bice hanze. Ariko amakuru asohotse aka kanya muri uyu mugoroba kabisa nuko ikipe ya Arsenal imaze gutangaza yuko uwitwa Martin Odegaard agiye kuba yamara hanze kabisa ibyumweru bitari bike, agiye kuba yamara hanze ibyumweru bitari bikeya, aho azagenda asiba imikino igiye itandukanye. Muri iyo mikino harimo umukino wa Fulham ku kibuga cya Fulham, harimo umukino wa Atletico Madrid, harimo umukino wa Crystal Palace, harimo umukino wa Brighton, harimo umukino w'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Burnley, harimo kandi umukino w'ikipe ya Slavia Praha ndetse n'ikipe ya Arsenal, ariko kandi harimo n'umukino w'ikipe ya Arsenal izakinamo n'ikipe ya Sunderland. Iyo mikino yose biravugwa yuko witwa Martin Odegaard atazayigaragaramo. Ubwo reka duteze turebe uko bizagenda, ariko bikavugwa yuko witwa Martin Odegaard akanya kariko kose ashobora kuba yagira gute, ashobora kuba yarangiza sezo kabisa nta kintu amariye ikipe ya Arsenal. Mu mukino wa Champions League witwa Martin Odegaard agiye kuba yamara hanze kabisa ibyumweru, hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 6 atagaragara mu kibuga. Birimo biravugwa yuko ngo ashobora kuzagaruka nyuma ya international break mu kwezi kwa 11. Rero witwa Martin Odegaard ni ukuvuga ngo imvune ye yahuye nawe cyangwa se imvune yagiriye ku mukino w'ikipe ya West Ham itumye agiye kumara hanze ibyumweru 4, ubwo ni ukwezi n'igice atari mu kibuga cy'ikipe ya Arsenal, nk'uko birimo kugenda bitangazwa n'amakuru ava hariya hirya ku mugabane w'i Burayi. Ikipe ya Arsenal imaze kuba yabitangaza, ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo ba David Ostein bagiye batangaza iyi nkuru bavuga bati uwitwa Martin Odegaard agiye kuba yamara hanze ibyumweru bitari bikeya. So reka tuteze turebe igihe azagaruka, ariko bavuga yuko azagaruka mu mpera z'ukwezi kwa 11. Mwibutsa yuko na sezo ishize amezi nk'aya ngaya mu kwezi kwa 11 witwa Martin Odegaard yari afite ikibazo cy'imvune. Icyo gihe kabisa yaje kugaruka, bituma agaruka atameze neza. Rero reka tuteze turebe niba Martin Odegaard azagaruka ameze neza, ariko iyi ni inkuru itameze neza, ni inkuru mbi kabisa ku bafana b'ikipe ya Arsenal. Nubwo mwagiye mu complainingaho cyane muvuga muti ntabwo arimo kwitwara neza, ariko ugereranyije wenda kureba uburyo ava mu mvune, cyaje afite imvune yo mu rutugu, yaraje agenda yitwara neza, agaragaza uburyo nyine ameze. Nyine iyo ugiye kureba uburyo agiye yitwara Martin Odegaard rwose ntabwo twavuga yuko byari bibi, kuko yarimo kugerageza kwitwara neza kugira ngo byihanganira umwanya na Eberechi Eze nk'umukinnyi mukuru nka kapitene wa ekipe, akagira gute akagerageza kwitwara neza. Media zitamworoheye, agenda avuga ngo bamwambure igitambaro cya kapitene bagiye witwa Declan Rice. So Martin Odegaard imvune ye kabisa itumye agira gute agiye kumara hanze kabisa ibyumweru 4 na 6 adakaragera mu kibuga, nyuma yuko yagonganyishije ivi rye, yarigonganyishije n'umukinnyi w'ikipe ya West Ham, bagonganisha amavi bituma we asohoka mu kibuga. Icyo gihe ikipe ya Arsenal ikina n'ikipe ya West Ham. Mwibutsa yuko icyo gihe Arsenal ifite hagati mu kibuga witwa Martin Odegaard, yari ifite Mikel Merino, ndetse yari ifite witwa Declan Rice, yari ifite Martin Odegaard, yari ifite ndetse na Eberechi Eze. Noneho uwitwa Martin Odegaard aza kuvamo hinjiramo witwa Martin Zubimendi. Noneho uyu munsi uwitwa Martin Odegaard bimaze gutangazwa yuko atazagaruka mu kibuga mpaka amaze ibyumweru 4 cyangwa se 6 ari hanze y'ikibuga. Rero iyo ni inkuru nabageza nk'abafana b'ikipe ya Arsenal. Mwibutsa yuko iyi nkuru ya Martin Odegaard ntabwo ariyo nkuru yonyine dufite, kuko dufite n'indi nkuru y'ikipe ya Arsenal kabisa iryoshye imeze neza cyane 5 kuri 5. Mwibutsa yuko mu gihe Martin Odegaard adahari, nuko uwitwa Eberechi Eze agiye kubagira gute yaba umukinnyi noneho ndasimburwa mu ikipe ya Arsenal, agiye kuzajya akina hariya kuri nimero 10 atavamo mpaka igihe Martin Odegaard azagarusha. Nagaruka Eberechi Eze ari ku rwego rwo hejuru, ni ukuvuga ngo Martin Odegaard azagaruka yicara ku ntebe y'abasimbura. Mwibutsa ko uwitwa Ethan Nwaneri niwe uzajya afatanya na Eberechi Eze hariya inyuma y'umwataka ku 10 kuri nimero 10. Ari nako kandi amakuru arimo kugenda atangazwa yuko Eberechi Eze ameze neza cyane 5 kuri 5, ndetse n'uwitwa Gabriel Jesus nawe azagaruka mu kwezi kwa 11. Ariko witwa Kai Havertz birimo biravugwa yuko ngo yatangiye gukora imyitozo yoroheje kabisa. Akanya kariko kose witwa Eberechi Eze ndetse na Ethan Nwaneri nibo bazajya bakina hara inyuma y'umwataka, anako kandi uwitwa Gabriel umugabo witwa
Kai Havertz agiye kuba yagira gute yagaruka vuba cyane bidatize, dushobora kuzamubona mu mukino wa Champions League iri imbere, ashobora kutazagaragara ku mukino wa Fulham ariko tukazamubona ku mukino wa Atletico Bilbao witwa Kai Havertz, umudage kabisa abantu benshi bakumbuye cyane bavuga bati aramutse agarutse byaba byiza. Victor Gyökeres abaye abona umuntu uri bumusimbure hari agatebe k'abasimbura byatuma arushaho kugira gute kwitwara neza cyane. Ubwo reka duteze turebe imvune ya Martin Odegaard niba nta kintu izangiza mu ikipe ya Arsenal, ariko nawe ubonye hari ikintu izangiza wakandika muri comment. Twerekeze ku yindi nkuru. Iyi ngiyi urayibona ko ari Emirates Stadium, iki ni ikibuga cy'ikipe ya Arsenal kabisa ikiniraho uyu munsi wa none. Ikipe ya Arsenal iri muri gahunda yo kubagira gute yavugurura ikibuga cyayo, ikaba yagira gute ikaba yakongeramo imyanya, ikaba yakongeramo ikaba yacyagura, ni ukucyagura reka dukoresha iryo jambo, no kuba yagikora nyine kikaba cyaba kinini nyine kurushaho, ikaba yagira gute ikaba yazajya yakira abantu benshi. Iyi ni Emirates Stadium ariko ndagira ngo ubanze urebe n'iyi foto. Iyi foto nanone ni ikimenyetso kigaragaza yuko ngo ikipe ya Arsenal ishaka kuba yagira gute yahindura ikibuga, ikaba yagira gute yagira izaguma ari Emirates nk'ibisanzwe, ariko hari ibindi bikorwa remezo bazagenda bashyiramo. Bashaka kugira gute, hari abarimo kugenda bavuga ngo bashaka kuzajya bashyiraho ibintu byo kuyubika inuza hejuru ikamera nk'iya Real Madrid kwa kundi bayishyiraho inuza kugira ngo imvura itazanyagira wenda abakinnyi rimwe na rimwe. Bashaka kugira ngo rero bayikore ibe neza kabisa Emirates Stadium. Wenda banza urebe iyi foto, yirebe uyitegereze iyi foto. Bigaragara yuko iki nicyo gishushanyo wenda abantu benshi barimo guhuriza bavuga ngo ni Emirates y'ahazaza. Iyi ni Emirates y'ahazaza, barimo baravuga bati turifuza ko ikipe ya Arsenal yapfa kuri iki kibuga ikagumana iki kibuga, ariko bakacyongera bakaba bagishyiramo utuntu twiza kabisa, bakaba bashyiramo utuntu abantu bazajya baza gusura. Ukuntu ikibuga bagikora neza, kikazajya cyakira imikino igiye itandukanye, kikazajya cyakira amarushanwa agiye atandukanye, kikazajya nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Arsenal rero Emirates yari isanzwe yakira ibihumbi 60 n'abantu 700 niba nibuka neza. Ubwo rero bashaka kugira ngo babe bagira gute bayigira n'izajya yakira abantu bakaba hafi mu bihumbi 7. So ibihumbi 70, I mean ibihumbi 70 aba aribyo bashaka kugira ngo Arsenal izajye yakira, aho kugira ngo izajye yakira abantu ibihumbi 60. Noneho bashaka kugira ngo yakira abantu ibihumbi 70. Urumva ko bashaka kugira ngo bashaka kuyikora ikaba nini cyane. Emirates Stadium y'ahazaza wangire ngo urimo urayibona, ubona ko kabisa ari ifoto nziza, ubona ko ari Emirates kabisa icyayi imeze neza. Twese nk'abafana b'ikipe ya Arsenal twakagombye kuba dufite inzozi zo kuzajya ahantu ahantu uri hose, ariko nubwo udafite ubushobozi bwo kuba wajya, ariko ujye ufana ikipe yawe. Mwibutsa ko muri comment harimo link kugeza kuri WhatsApp, twese tunganiraho ibitekerezo, ukazana utwaho kabisa ugashyira aho ngaho kugira ngo twese tubyubakireho. Mwibutsa ko tugiye kongera dusubira muri ya charge cyacu cya prediction z'ama ekipe yacu kabisa, turebe uburyo azagenda kabisa azagenda yitwara neza. Ndifuza yuko buri muntu azashyiraho prediction kabisa yuko ama ekipe azasoza shampiyona ameze. Ubwo rero nimumara kugira gute kubikora, tuzagira gute tuzabishyira ahangaha, noneho sezo y'imikino nirangira tuzagaruka ahangaha turebe ngo ninde wabikoze. So ariko iyi ni Emirates kabisa, ubona ko kabisa ari ikibuga cyiza, Emirates y'ahazaza kabisa, ubona ko ari fresh cyane. So Arsenal igiye kubagira gute, igiye kuba yayubaka imere neza 5-5. Mwibutsa yuko twahereye ku nkuru Martin Odegaard, ubu ngubu twagiye kuri Emirates niyo turimo kuganiraho, ariko mu kiganiro kiri buze gutambuka tugiye kuba twarebera hamwe ikipe ya Arsenal, abakinnyi bayo bose abagiye kugaruka, twagiye tubagarukaho, bagiye kuva mu mvune, twagiye tugaruka ku bakinnyi bitwa twagiye tugaruka ku ba Martin Zubimendi. Ubu rero tugiye kuba twagaruka tuganire ku ikipe ya Arsenal. Ese ubundi Arteta ni gute ibintu yabitangiyeho kugira ngo agere aho afite igikundiro kiri hejuru. Nk'ubu Arteta aramutse atwaye igikombe cya Champions League, yaba yubatse amateka ikipe ya Arsenal kabisa yaherukaga kera, cyangwa se kubaka n'amateka ikipe ya Arsenal itigeze yandika, kuko ubu ngubu Arsenal iramutse itwaye Champions League
kaba ari agashya so twari turimo guhana kuri Emirates. Reka ngaruke mu kanya gatoya turebe andi makuru yo mu ikipe ya Arsenal. Mwibutsa yuko ahangaha ni Arsenal gusa, ikipe ya Arsenal nta bindi biganiro hano, ni nayo mpamvu ahangaha twese uko turi ahangaha nubona abantu turi ahangaha ba subscribers b'ikipe ya Arsenal mo bari ahangaha gusa, bose muzaje munareba na video zacu zose, ugiye kureba kabisa ubona ko abazireba cyane abafana b'ikipe ya Arsenal, kuko ni bya Arsenal tubagezeho hano, nta bindi tugira gute tubagezeho. Nshimira abantu twabanye mu transfer, nshimira abantu tukibana uyu munsi, nshimira abantu bakoze subscribe, nshimira abantu kabisa muba hanze bagiye gushaka ibiceri. Abantu b'aba diaspora muri hanze kabisa bagiye gushaka ibiceri kabisa, turabifuriza kugubwa neza. Ariko mu gihe waruhutse umeze neza, juza hano kabisa unyuremo mu biganiro byacu wiyumvire, nawe utanga igitekerezo cyawe kabisa. Igitekerezo cyawe ni inyamirwa ahantu uri hose, waba uri muri Amerika, muri Canada, ahantu henshi muri Afurika, Uganda, Tanzania, ndetse mwese ndabasuhuje. N'abantu bari mu Rwanda, abantu bari i Karongi, abantu bari i Nyagatare, abantu bari mu majyaruguru mu karere ka Gicumbi, abantu bari mwese ndabasuhuje kabisa, ndabakunda cyane. Kanda subscribe, turagaruka mu kanya.